Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Zahvaljujući direktnim prenosima skupštinskih zasedanja, često smo u prilici da vidimo umorne, pospane, iscrpljene narodne poslanike. Ponekad im glava klone, jedva drže oči otvorene, pa pritiskanjem određenih akupunkturnih tačaka, najčešće u nosu i uhu, pokušavaju da obnove energiju. Tužno je gledati najumnije predstavnike našeg naroda da se tako mrcvare. Upravo stoga privatna firma Vibrotrade došla je na originalnu zamisao da svakom poslaniku, kao i svim ministrima u vladi Republike Srbije, pokloni po jedan primjerak njihovog relaksacionog očnog masažera. Prilično jednostavna naprava izgleda upravo ovako. Radi na baterije, lako se stavlja, još lakše skida, a i vizuelno je izuzetno atraktivna. Postoje dve vrste vibriranja. Sporija za umorne poslanike i brža za umorne poslanike koji su pritom suručili i po neku lozu u skupštinskom restoranu. Prorezi za oči omogućavaju da se prati dešavanje u sali, ali i ako sklopite oči da ih odmorite nekoliko trenutaka, niko to srećom neće primetiti. Svega 10 minuta sa relaksacionim masažerom dovoljno je da vam se povrati energija, sami ćete uskoro primetiti razliku. Narodni poslanik Živadin Korićanac pre i posle upotrebe masažera. Ministar budalaštine Ognjen Zarubica umoran, isti čovek procvetao. Relaksacioni masažer pomogao je mnogim političarima širom sveta da se zdravije osjećaju i presudno uticao na ozdravljenje celokupnih naroda. Poljski, slovenački, mađarski, litvanski ministri nakon blagotvornog dejstva ove naprave uveli su svoje države u Evropsku uniju. Jedan argentinski lekar, do koga je dospeo masažer, nije međutim obratio pažnju na njega i ubrzo se slupao s kolima i zaradio teži postres mozga. Potom ga je stavio i dobio na lotou $1.670.000. Relaksacioni masažer može biti vaš ako okrenete broj telefona. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite dalje uz naš program.